Betulo muba padu kena tapuku ane. Ye no blessing kini ketepya weda tatepu akudomi we kwa tata alo le atata sama doa nilo. Tatepu dikai batahini o le Written Treasure YouTube channel nilo. Kopi mi weda kwa tata alo le klohi la tepipu le oyi weda no we the sepo nilo. Awe tuwe tamu otot pa le aklobu ko ni ne do kete kotowe rima du tamu tidapa du to to sulo koplo le klo awe ni oyi do we ho ta uti pa owe a wo do osi ko tatu tata ami de pa le klo bu ni no tinini ko bi kabale we su we bu ni to kapwe tamu te chu atoti de phalo la ta ni ho awe lu ba we da pwa to ga le ko khu kwa thwe ni o klo ni no basa awe te hita ma se le pwa no to ga ba mimi de kho ma we da ta u akhu tu du ni le ko kwa thwe a klo ni no phe ni akha ta u akhu tu du ni si lo ata khe i ya do to ko phu de pha kamba kwa thwe klo te be i du le klo ka sa heki te su lo ma ko do to ni ta u akhu tu du i ma lo we to ko phu ti de pha le ko lu ni ta mu ta bo chi ni lo phe ni kha ta u aga de pha ti kwa we pamba lu ta phu chi ni mi ni pa sa pa kamba lu o si a le le ta te ti nya ta no ti mi bu ta u tu du a class si we thế thọ qua tamu ti de pha tu ba tu wi do kwa agi o si tho le ni de ke tamu le o do agi le a tho ti de pha ka ba lu ni o chi a de se mimi tamu le agi phu de pha ka ba lu ni a chi sra de se lo khoi ti ma we da ni lo mimi le kwa pa ta da ni akato ba do heki we le tamula pha do opu ni to kachi ba we atamu ti de pha o le ta o ta le agi ni lo du mi pa pa ta alo da heki du do phu ba ta do ma phe athi we tamu le akaba ta the tho kwi o do o mi no we tu ni lo the de mi ni de nya we le ta khe le mi da ano ka sa atakama ni lo ta sate le at o do ta tu sa ta sa ni du ke tho ta ha te we da lo busi po ba du kana ta pho ko wa ne tu mi thi we da pu khai ke blu ni no no tu ka like and share ni tu ka ma ri tho kha su nya ni lo mo yo ata su wi so wa ko lo ba tu ko wa ne de ke ta blue